Selam alaikum urmetli teleseyirciler. Sabah şerfeniz mübarek olsun. İnsanların ekseriyeti vücudumuzda vitaminlerinin eksikliği meselesiyle tanıştır. Şu vitamin eksikliğine nasıl ötüp yol vermemek ve soframızga düşken sebze meyvelerden ve diğer aşağıt mahsulotlardan ne kadar vitamin alabilemiz acaba? Rubrikamızın bugünkü mevzusu hipovitaminozdur. Geliniz beraber hekimlerinin meraklı fikirleri ile tanış olayık. Халықта химик тәркібіне көре чешет олған биологик актив моделлерінің витамин эксіклігіне авитаминоз деп айтыла. Фақат бұл фікір yanlıştır. Авитаминоз бұл вүжудымыздаки бір яда екі конкрет витаминнің бүтүнлейін yetişmemesidir. Yani bu sirek rast kelген хасталықтыр. Не үшін десек? Чүнки күн девамында яхшы ве бол ашаған инсанның вүжудында шу меселенің пейда олуы имкансыздыр. Говорить о гиповитаминозе в условиях нашей жизни нецелесообразно. Почему? Потому что обилие фруктов и овощей круглогодичное, да, и доступность различных других продуктов. Суықлар башлағанынан дерлікнен бір инсан витамин эксіклігінен қаршылашадыр. Нәтижеде есе ООС файлігіні жойып, тезже болдырып башлай. Гиповитаминоз инсан үшін бір сыра зарар кетіре біле. Бұл зайыф иммунитет, ұйқыға тартма меселесі ве базы бір суықлық хасталықларыдыр. Да, апатия, агрессия ве сынырленув одиселері пейда олмақ мүмкін. Единственным приемом витаминов мы можем добиться гипервитаминоза, да, когда без назначения врача, самолечения люди принимают большие дозы различных витаминных добавок. Витаминлерінің эксіклігіне yol бермемек үшін вүжудымыздың дұрымыны білмек пек мойымдыр. Ашқазан ичек yolunun yanlış işlemesi, daimi hastalıklar, yanlış metabolizm gibi adiseler vitaminlerinin doğru darqalmasına keder ete eken. Şu adiseler vücudumuzni zayıflatıp, onun doğru işlemesine maniya ola. Doğru ratsion qavi sağlığının anahtarıdır. Yaxşı aşama ile vitamin kompleksleri keyfinizni ko'tarib canlandırır. Kendi vücudunuzni onun hususiyetlerine emiyet berip, vitamin ve minerallarni qavileştiriniz ve sağlam olunuz.